bambaye n'imari bafise n'amazu bafise bakaca babonera iki bakaca babonera inzigo bakaza bamwe yambaye ipantaro ryiza yambaye ishati ryiza ibunwa n'ibya politiki bakaca bamucaka atwawe ntiyagaruka rero abantu bangana baba barabigiyemo byo by'abamure byatumwe n'isavu gukumva bene wabo bariko barapfa iyo za Ngozi za Rutana za Muyinga abahutu bicwa ataco baje bicirwa kubugo abahutu bacabagira tume turahonyereye. Wigeze kuvuga ko imbere ya 72 ngaha bahora baza gutora abantu baraza gutora abantu kabisa hariho data wacu yitwa Timotheo ngaha yego mutama yitwa Timotheo baramutwaye ntiyagarutse bamutwaye ryari nibaza hari muri 1967 na 6 bafata umutama yitwa Biyorero yari umudepite hano uyo bamagera bakamukubita bakamurekura ariko ntibamwise umuso wo guhunga nibo bari bagiye kumufata ngira ntiyagaruka baca bamukerera Biyorero yabahe yabaza mu Ruremba yego ntiyaba kandi imbere y'inzu yiwe niho bari basize mu Traez bapambana nabo abantu babitwa ngo nagure bamurera byo twarabibonye turabyumva rero uwo munsi rero hamaze iminsi ibiri ahari zagazaga baca baraduha ni komisiyoni basangaho abapentekote bahakumugara bari bahungiye ati bafate uhungiye mu rusengero bishobora kwicwa twafise abapastori ngaho ba Simeon hariho Batomayo pastori wa mbere haru ntibasiga barakusanya abantu baca baragenda mu rusengero babasanze mu rusengero babiki rero ko natwe twari kwiruka sinova ngo kinova ngo cyaba bahanje abantu ngo meze gute ko twase tugenda mujya kwa muri twagarutse ibyo bintu byabaye uko basi niho baca baza rero igari nyinshi z'amajipe abanyamarori baca baraza ngaho ku isoko twari turi mu nzu aho hari umuryango aba n'ubundi bwabo basi turakingurwa gute tubona abaseruzi bayuzuye isoko ryose zewe ndasubira mu cyumba nza munsi y'uburiri tatuba batanga kubomagura amaduka rero iduka rya mbere barabomora barayora ibintu rya kabiri uko yageneye azunguka nta duka nayo basize irarya ry'umutama yitwa Mpabazi yarabananiye kugurura barabomoye riranka kuguruka ariko wose amaduka yose bari ibyo bitenge ahari ibintu byinshi cyane ari birato ibitambaro by'amapatro by'amakoti inkwembe ibitenge mu byari bigezweho ahani ho byaranga byose basomera mu miduga baraca baraguma ngaha mu mwanya n'umwanya bati barazunguruka babomora umwango kwinzu kugira uko basange hari hamwe abagore ba mama bari hari umukugwaza yitwa Ndibikena umugore yabahaga hepfo ariko twanyugiye ngaha hamwe twese nabo ba mama hari umuntu yitwa Zera uba nawe nyene ari ngaho mu Rumonge Zera yitwa Zera sewe yitwa Mariko Nzobiguri basi basanga tunga mu mbarazi barabasohora ngo vuga ngo bagabanye ngo bari he ngo bari ha tekaye bagabo bacu ntabariho bagiye mu kumvura indi zikorane mu Rumonge baragaruka hari abakozi hari urugo n'igikoni sari hari inyuma hari abakozi bari bavuye za Matana bakora ngaha nyene baca barabasohora badusohoye bace baturabika ngaha hasi twese abantu 12 naze wa 12 kuko nzirari muto muri baca baturabika ngaha tumva ikintu kivuze hariya nkibunduki baca barasobanuka bore basobanuka ngo ivugiye kumbe n'umuntu barase ijya ku misiyo basi uwo barase ntaho ndamenye niho yasaza mu komadera barongoye asavuza ifirimbi baciye baza nk'abantu basika 30 b'abasoda baca baripanga zewe ngiriko nabo ndaryamye nsangira amaboko sira ku mutwe mwese mwari mujyamye ngaha baturambikiza inda ngaha hinda aho nyene uhagaze aha nyene ku imirambo raho bose batangura kurasa ze numvise bizasi gwa mbere sirasho kumva ibindi bararasa udugize ukuguru upizwa mu mutwe mu maboko yari nyanganyanga basi senza guma ngaho ndumva nk'ibintu bisushe biriko biranzako ibintu bisushe cyane sinanyagaza
ku mutwe wanjye ndazi numva ikintu kinsumisa urabona ngaha kumbe ni marionette batsumisa rasi ndasagaye ndaguye ndayo nuko sinumva ndavyumva nkaho umenga n'ibintu nkaho nyuri mu itiro niko ndavyumva none we hari urusasu rwagufashe wandi hari ubona ko boko bakuvuga turabe urabona gwaciye ngaho kuko siko navutse nabo n'abantu bese bendi bazi ko jewe waha wimvukira ni wamenya ko nazo izo ngorane